салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз ҷумъа 26 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома душанбе ба пешвози қаҳрамони бозиҳои олимпӣ гурзандоз Дилшод Назаров омода шудааст. болоравии бесобиқаи нархи маводи суғд ронандаҳои суғдиро нороҳат кардааст. бархилофи хурофоти мавҷуда дар ҷомеаи тоҷик табиби ёвонӣ таъкид мекунад ки момудоягӣ касби мард аст, на зан. ҳамон муаллима ба ман гуфт ки ҳамон вақт қай студент будам, ҷурабеков гуфт аз шумо акушер гинекологи нағз мебурад. гуфта ҳама хел. ва акнун тафсири хабарҳо. Тоҷикистон ба пешвози қаҳрамони бозиҳои олимпии Рио де Жанейро гурзандози тоҷик Дилшод Назаров омодагӣ дорад. эълон шудааст ки шоми имрӯз Дилшод Назаров аз Москав ба Душанбе меояд ва маросими бо тантанаи истиқболи ӯ дар амфитеатри Душанбе барпо хоҳад шуд. хабарнигорони радиои озодӣ дар ҷои ҳодиса ҳастанд ва гузориши муфассали мо аз пешвози Дилшод Назаров дар сомонаи Озодӣ нашр хоҳад шуд. дирӯз дар Русия пешвози расмии варишгарони қаҳрамон барпо шуд. дар ин бора ҳамкорамон Хиромон Бахозода тафсилот медиҳад. рӯзи панҷшанбе дар Кремл сарвазири Русия Дмитрий Медведев дар маросими бо тантанае ба варзишгарони кишвараш ки дар бозиҳои олимпии Рио медал ба даст оварданд, калиди мошинҳои нави BMW истеҳсоли Русияро тақдим кард. барандагони медали тилло бо BMW X6, барандагони медали нуқра бо BMW X4 ва барандагони медали биринҷӣ бо BMW X3 сарфароз гардиданд. ҷамъан варзишгарони Русия 56 медал касб карданд, вале бо назардошти он ки дар баъзе намудҳои варзиш на як варзишгар, балки як даста пирӯз шудааст, шумораи мошинҳо хеле бештар аст 56 дона буд. бар илова ба ҳар варзишгари пирӯз ҷоизаи бузурги пулӣ ҳам тақдим шуд. ҳамин гуна расонаҳои хабари Ӯзбекистон ҳам иттилоъ доданд ки дар ин кишвар ҳар барандаи медали тилло $200,000, барандаи медали нуқра $100,000 ва медали биринҷӣ $75,000 ҷоиза гирифт. расонаҳо таъкид мекунанд ки ин ҷоизаҳо аз номи давлат аст ва ҷоизаҳои сершуморе ки ширкатҳо ва афроди алоҳида пешкаши варзишгарон кардаанд ҳадду ҳудуд надорад. беш аз 30 шаҳрванди Тоҷикистон дар яке аз бозорҳои шаҳри Алматои Қазоқистон буздоштар шуданд. расонаҳои маҳаллии ин кишвар хабар доданд ки тафтиши кормандони пулис дар ин бозор барои тоҷирони тоҷик ғайриинтизор будааст ва аксари онҳо зимни боздошт бо худ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро надоштанд. кормандони пулис гуфтанд на ҳамаи тоҷирони тоҷик дар ин бозор беҳуҷҷат буданд. баъди санҷиш афроде ки ҳуҷҷатгузорияшон дуруст буд ба кори худ идома доданд. аммо ба иттилои пулиси маҳаллӣ дар пайи ин санҷиш 6 нафар бидуни қайди ҷоизист ба кор машғул буданд ки онҳоро ихроҷ аз Қазоқистон интизор аст. инчунин 5 нафари дигар ғайриқонунӣ ба тиҷорат шуғул доштанд. онҳо ба миқдори аз 10 то 12 ҳазор танга ҷарима ва молу маҳсулоташон мусодира шудааст. дар шаҳри Хуҷанд шимоли Тоҷикистон ба таври бесобиқа боло рафтани нархи маводи сӯхт ронандаҳоро нороҳат ва нигарон кардааст. онҳо мегӯянд афзоиши арзиши газу бензин на танҳо ба кори онҳо, балки ба қимати маҳсулоти ғизоӣ ҳам таъсир хоҳад дошт. идомаи мавзӯъ дар гузориши Кайо Марсиятов ва Маъсуми Муҳаммад Раҷаб. нархи гази моеъ дар Хуҷанд, маркази вилояти Суғд, дар як моҳи охир ҳадди ақал то 50 дирам боло рафта, нигаронии ронандагону моликони мусофирбарҳоро ба вуҷуд овардааст. гази моеъ на танҳо дар вилояти Суғд, балки дар тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон сӯзишвории асосии нақлиёт ба шумор меравад. ба қавли ронандаҳо дар Хуҷанд, болоравии қимати гази моеъ аз баҳори имсол шурӯъ шуд ва маълум нест ки истгоҳи охиринаш куҷо хоҳад буд. баҳори имсол 1 литр гази моеъ 1.60 ё 1.70 дирам қимат дошт. ронандагон мегӯянд боло рафтани арзиши газу бензин ба шиддат ба кори онҳо таъсир гузошта, пеш аз ҳама ба даромади хонаводаашон зиён хоҳад расонд. Чил рост намебия. Ay tör ne olmasa vahşi oldu vahşi tör ne oldu. Nalog girimi vay girimi geza oluşu beni. Yani kıymat. Solu güdaşta çıkıl bu da bir vakti. Nalog solu güdaşta. Sakin ol tövünün diyor.
حدود 90% گازی مایع به تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. آن را چندین شرکت وطنی و روسیه وارد می کنند. تعیین نرخ گازی مایع نیز اساساً به تصمیم آنها وابسته است. روزی جمعه در یک نشست روزنامه‌نگاران در دوشنبه پیشنهاد تأسیس آثارخانه ژورنالیستان صدا داد که در آن عکس‌ها و ثبت‌ها، کتاب‌ها و نوشته‌های روزنامه‌نگاران شناخته تاجیک گردآوری شود. این محفل به خاطر گرامی داشت ژورنالیستان فقید تاجیک از جانب روزنامه مستقل SSR تشکیل شده بود. شرکت‌داران ضمن این نشست به خطرناک بودن پیشه ژورنالیستی تاکید کردند و همچنین از درگذشت بیش از 20 روزنامه‌نگاری تاجیک در 2 سال اخیر مثل اکبری ستار، طالبی سنگین، گالینا زودسeva، لوبات برهانова و دیگران یادآوری نمودند. در همایش بین‌المللی علمی امنیت سیسمیکی در آسیای مرکزی گفته شد که نیروگاه راغون به زلزله‌های شدید تاب‌آور بوده و هیچ خطری به کشورهای منطقه ندارد. یوگنی بلندی رهبر گنرالی انستیتوت گیدروپروژکت مسکو که از سالها به این طرف درباره سربندهای بزرگ در منطقه پژوهش‌ها انجام داده است، روز جمعه 26 آگوست ضمن سخنرانی در همایش بین‌المللی علمی امنیت سیسمیکی در آسیای مرکزی در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه به تاب‌آور بودن نیروگاه راغون به زلزله‌های شدید تاکید کرد. امنیت و ثبات سربند با اصول گوناگون از جمله اصول‌های مهندسی عنعنوی که در عملیه بین‌المللی قبول کرده می‌شود معین شده است و دلیل اساسی به خطری نیروگاه راغون مقاومت سیسمیکی آن میباشد، چون تجربه جهانی نشان می‌دهد که یک سبب اصلی صدمه‌ها در ساختار هیدروتکنیکی پدیده‌های طبیعی است. همایش دوشنبه را همکارانمان سروناز روح‌الله و شادمان یتیم پیگیری کردند. در این همایش 3 روزه که امروز در دوشنبه به کار خود آغاز کرد، به خطری سربندها و کولیسرس در تاجیکستان و منطقه از موضوعهای محوری زلزله شناسان در این همایش بود. همچنین در این همایش پیشنهاد درباره تأسیس مأخذ یگانه برای معلومات‌های سیسمیکی و هر چه زودتر به کار آغاز کردن نیروگاه آبی برقی راغون ارائه گردید. همچنین گذراندن مانیتورینگ سیسمیکی در کشورهای آسیای مرکزی، متحدسازی نیروی سیسمولوژهای منطقه جهتی از بین بردن خطر زلزله‌ها در کشورهای همجوار، دورنمای تأسیس نظام یگانه مشاهده‌های سیسمیکی آسیای مرکزی و جلب دانورهای بین‌المللی به حل مسائل‌های وابسته به امنیت سیسمیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جناب سیمپسون که در این همایش سخنرانی میکرد، تأسیس مأخذ رقمی معلومات سیسمیکی میان کشورهای آسیای مرکزی و جهان را خیلی مهم دانسته گفت که این مأخذ میتواند تمام زلزله‌های به شدت را معین کند. با این خاطر جناب سیمپسون برگزار کردن دوره‌های آموزشی برای متخصصان کشورهای آسیای مرکزی را یک امر ضروری عنوان کرد. همچنین یوگنی بلندر، یک پژوهشگر روس، هنگام سخنرانی در موضوع ارزیابی خطر صدمه‌ها و نقش آن در اداره‌کنی به خطر سربند در مرحله تهیه گفت آنها در این باره پژوهش‌ها انجام دادند و همین طور می‌تواند گفت که ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون که انشاءات استراتژی است تاب‌آور بوده یگان خطر به تاجیکستان و منطقه ندارد. برگزاری این همایش و هم تاکید ساختن سربندهای عظیم که به زلزله تاب‌آور است از قبیل نیروگاه راغون در حالی است که ساختمان این نیروگاه در چند سال اخیر با مخالفت‌های کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی روبرو شده است. همین طور این همایش بین‌المللی علمی امروز و فردا ادامه کرده پس از ظهر روز شنبه با امضای یک بیانیه مشترک انجام خواهد یافت. سروناز روح‌الله، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. دسته‌های منتخب فوتبال تاجیکستان و سوریه 27 آگوست در خوجند در یک بازی رفیقانه با هم نیرو آزمایی خواهند کرد. سرمربی و بازیگران این دسته‌ها یک روز قبل با برگزاری نشست خبری در مرکز تعلیمی بانک ملی در شهر گلستان انتظارات خود از این بازی را بیان داشتند. حکیم فوزایلوف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، گفت بازی با دسته منتخب سوریه در دایره
омодагии дастааш барои иштирок дар марҳалаи интихобии мусобиқаи ҷоми осиё анҷом мегирад. дастаи мунтахаби Сурия бо футболбозони тоҷик қабл аз бозии муҳимаш бо дастаи мунтахаби Узбекистон дар марҳалаи интихобии ҷоми ҷаҳонӣ вориди бозии рафиқона мегардад. дар соли гузашта дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар душанбе бо дастаи Сурия вориди майдон шуда бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрда буд. бозии байни дастаҳои мунтахаби футболи Тоҷикистон ва Сурия рӯзи шанбеи 27 август соати 5 бегоҳ дар майдони футболи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон ки ғунҷоиши 25 000 нафарро дорад доир мешавад. дар зоишгоҳҳои Тоҷикистон ки одатан занҳо момодагӣ мекунанд, ҳузури дояи мард ба ҳангоми таваллуд барои бештари занон ва хонаводаҳои онҳо хушоянд нест. аммо қаҳрамони гузориши навбатии мо бархилофи бархурди ҷомеаи суннатӣ тавонистааст дар касби худ, яъне акушер-гинеколог муваффақ шавад. ба гузориши Зарангези Наврӯзшоҳ ва Шаҳлои Абдулло таваҷҷӯҳ мекунем. 28 соли пеш Абдухолиқ Ҷурабеков касберо интихоб кард ки ба фикраш ӯро дар зиндагӣ ва дар ҷомеа ба мушкилӣ рӯбарӯ намуд. касбе ки ба иқрори ӯ интихоби дигарон будааст. тахассуси ӯ миёни мардум ҳамчун момодоя маъруф аст. ӯ дар ноҳияи Ёвон аввалин акушер-гинекологи мард ва мудири шуъбаи таваллудхона аст. курси шашум будем. муаллимамон Шавкат Ҷалуловна як рӯз иштагӣ будем дар бораи ҳамин масъалаи тақсимоти чӣ буд касб буд. ҳамон муаллима ба ман гуфт ки ҳамон вақт қай студент будам, Ҷурабеков гуфт аз шумо акушер гинекологи нағз мебурад. гуфта ҳама хел як чӣ кард равона кард ҳамин гап дурости гап. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ки одатан на ҳама дар назди табиби мард ташхис ва таваллуд кардани занони оиларо хуш доранд, мавқеъ ёфтани Абдухолиқ Ҷурабеков душвор буд. ҳолатҳое ҳам буданд ки ӯ сабабгори ҷанҷоли зану шавҳар гаштааст, вале меҳнати шабонарӯзиву таҷрибаи кори хилофи бархурди ҷомеа ӯро маъруф кард. мақсудан назар ба дигар беморон мазҳабитар аст. то ин дам ӯ рафтан назди табиби занро тарҷеҳ медод ва намегузошт ки ӯро табиби мард ҳатто ташхис кунад. вай ба ҳамсоязанҳои худ ҳам маслиҳат медод ки ба назди табибони мард нараванд. вақте ки маро дар ҳамин ҳолат овардам барои ҷарроҳӣ, вай барои ман фарқ надошт ки вақте ки муаллим Ҷурабекову Ашуров, муаллима Соҷида Карликова ҳаме ё буданд, ман вай шидам, хеле минатдор шидам. баъзе аз сокинони ноҳияи Ёвон бар ин боваранд ки муҳим таҷриба ва кори табиб аст, на ҷинсияти ӯ. бархеи дигар хилофи ин назаранд. саломатӣ дар коре вай фарқш нестай, занай мардай барои саломатият муҳимай. аммо Абуалӣ ибн Сино ҳам гуфтагӣ ҳаст. Абуалӣ ибн Сино барои чи дар давраи Абуалӣ ибн Сино зану мард мерафт, ба вай фарқ надошт. давраи мусулмони аввал омодагӣ аст ки ҳамеша вай рафтан мегирад. зан намефураш ки хай пеши мард бро охӣ, мефураш ки пеши мард чи зан брам, духтур занак боша пеши вай. вале ки чӣ охӣ мард чӣ занакам мебина, дастша меқапа, мисол мегирем чӣ мекунад. ҳамасола донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Синоро ҳудуди 1000 нафар аз рӯи 4 ихтисос хатм мекунанд. пизишки оилавӣ дастрастарин ихтисос барои донишҷӯёни донишгоҳҳои тиббӣ аст, аммо аксари кули онҳо мехоҳанд ихтисоси ҷарроҳу дандонпизишк ё гинеколог акушерро гиранд. 4 овозхони шинохтаи тоҷик барои дарёфти ҷоиза дар маросими даф Bama Music Awards 2016 даъват шуданд. Шабнами Сурайё, Ҷонибек Муродов ва Валиҷону Меҳрнигор аллакай вориди олмон шуданд ва рӯзи 27 август дар маросими ҷоизасупорӣ дар шаҳри Ҳамбург иштирок мекунанд. ташаббускорони ин ҷоизаи байналмилалии мусиқӣ мегӯянд овозхонони тоҷик бо дар назардошти маҳбубияти таронаҳо ва овоздиҳии мухлисон дар интернет интихоб гардиданд. дар маҷмӯъ ҷоизаи имсолаи ширкати даф Entertainment-ро 36 овозхон аз кишварҳои мухталиф дарёфт хоҳанд кард. Шабнами Сурайё аз ҷумлаи пуртарафдортарин овозхонҳои тоҷик аст ки барои дарёфти ин ҷоиза ба Ҳамбург меравад. дар сафарҳои гузашта ӯро Фарзона ва Фаридуни Хуршед ҳамроҳӣ карда буданд ва
ҳамин моҳ Фарзона соҳиби писар шуд ва натавонист дар маросими ҷоизасупорӣ ширкат кунад ва Меҳрнигор барои аввалин бор аст ки дар ин маросим ширкат хоҳад кард. ва ахбори бештар аз инро дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, твиттер ва ютуб ва ҳамзаминаи радиои озодӣ дар телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.